ubaba wakho wakuzala waphika kufuneka uyogeza ukuthi waphikwa uyihlo uhamba nenhlamba yikho into yokulungela emhlabeni noma komalumbe ngakufaka isiphandla kodwa manje sekhona le nhlamba khohlwa yelungelo njengoba wakho wagana wathi eseganile waphinda wabuya emzini wathola indodwa kwazaba wena nokungazaba ubaba wakho uhamba nenhlamba akhuluma letha hlamba phezulu amen siyabonga bantwana baNkulunkulu umusa nothando lukaShembe lokusimema asimemele lomzi wakhe wasemfundisweni amen imvama-ke indoda mayisuke imema abantu isuke ibamemele emzini kayise futhi isuke yazi nale ndoda ukuba laba bantu babizayo nebamemayo bayothi mase befikile bese ibaphambi simenyiwe-ke sizwe sakithi simenya umenzi wethu simenya uShembe esimemela kulo mkhosi wesabatha bethi-ke ingoma ekade siyihlabelela sifuna indlela eya ekhaya kodwa indlela eya ekhaya idlule engozini sifuneleni abathunyiweyo wethu ukuba behole abaningi ukubayisa kumhlali neziyoni emzini wengcwele bese bakhona la khona ethi ibalimazile abaningi abayithandayo le ndawo esikuyo maNazaretha iyathandeka kodwa uma unganakanga iyakulimaza ugcina usuphuma kuyo ngelinye ilanga ezweni lakithi kwakunendoda eyabanenhlanhla eyisezweni lokuhamba eThekwini yaseyizwa indaba kaShembe wayithanda lo muntu le ndaba kaShembe yangena kuye wayesayithatha ngelinye ilanga waya naye ezweni lakubo manje fika le ndaba kaShembe wayitshala emagcekeni kubo bayimukela abanye baze bayimukela kodwa ngoba wayemthanda uShembe lo muntu kwahamba kwafika isikhathi sokuba le nsizwa iyaganwa iphenduka nje le nsizwa ukhona umuntu eyayizwana naye umthetho-ke wale nkolo othi mangabe uphendukile weyinsizwa kanti khona umuntu wesifazane obesawuzwana naye othi umthetho uye ubonisane nalo muntu mangabe uyimisele ukwakha ngaye umuzi kababa wakho noma woyihlomkhulu bakho umcele naye aphenduke angene kule nkolo yasemphakamiseni kodwa mangabe engavumi engahambiselani nayo othi umthetho miyeke ngoba mawuqhubeka uhlangana nalo muntu wena uyayixolisa ngoba lo muntu kunezinto ayidlayo engadliwa umuntu oyiNazaretha lo muntu ngelinye ilanga uzohamba ey'tolo afika athenga inyama yengulube ahamba ayoyidla ekhaya mawubatha naye wena inyama yengulube uyayidla kodwa uyidla ngayo lo muntu uma ephuza utshwala wena wambatha naye nawe uyisidakwa kanye naye yayithi inkosi ilanga lamalanga ethi maNazaretha uShembe akahlale emalungelo omuntu othandana nesidakwa uShembe akahlale emalungelo omuntu okhonze onondindwa ethi ngelinye ilanga inkosi yamaNazaretha kwakunendoda eyayizele umfana lo mfana yamzala wamunye ethi le ndoda
ethi inkosi ilanga lamalanga le ndoda yayifuyile inayo yonke into. Kodwa lo mntwana ngoba wayengalithandi ikhaya, engenendaba nokuzikayisa nemfuyo wayengayithandi. Uthi ka ushamba imfuyo ihlakaniphile, iyakwazi ukubona umuntu oyithandayo nomuntu ongayithandi. Make kwahamba umnikazi wayo obeyithanda, uthi ushamba imfuyo umnikazi wayo iyamlandela ngoba iselo nomuntu obengayithandi ifa yonke. Ingabulawa ukuthi lo muntu ohambile akayanga ezulwini, kodwa ibulawa ukuthi kufa umuntu obeyithanda, bese naye icela uNkulunkulu ukuthi akayithathe ngoba akasekho umuntu oyophinda ayinakekele ayijova ayisediphini. Uthi bese zifa ilandelana iy'nkomo zale ndoda, ilahleke imbuzi ngoba vele ziyabona ekhaya kusele umuntu obengayithandi. Akakwazi ukuyithanda ngoba sengekho umnikazi wazo kade engayithandi esaphila. Uthi lena le ndoda yayisikhathazeka ukuthi ngabe mangihambe emhlabeni lo mntana uyoba yini, ngoba ngiyambona uyisideka akazwani nokusebenza akenzi lutho. Uthi yayiseyithatha imali yahamba yayowakha indlu enkulu eyayineminyaka ewu-9. Uthi yakhela le ndodana yayo le ndoda. Thema esiyakhile le ndlu yayisimbiza umfana wayo, yamfakela yonke into, yamfakela ifenisha phakathi. Uthi yayisimbiza, yayisithi mntanami nansi indlu engikwakhele yona. Wayesathi le ndlu iphathe kahle, wathi le ndlu ayikho into engenayo oyokuyidinga phakathi. Noma ngasekho emhlabeni mntanami le ndlu boyiphatha kahle, ma uyiphathe kahle nayo yokuphatha kahle. Uthi yayisihamba le ndoda yamshiya lo mntwana kulo muzi. Kwahamba isikhathi wezwa le ndoda sayikhumbula umntanayo, uthi yayisihamba esiyombheka. Yathi mayifika le ndoda emnyango wokuqala, yathi yawubanga umnyango wawusuwa, wathi wolo wohlo phansi. Uthi yayisibuza ukuthi kwenze njani ngoba lesi sivalo sisha nje. Uthi sasesikhuluma sathi lesi sivalo lo muntu owasibeka kuyena, owathi akasigade, owathi akasithande, lo muntu akanendaba nathi. Uthi lo muntu ufake ifebe lapha kulo mnyango ongimise kuwo. Lesikhathi esifaka uthi mina ngafa ngoba wangcolisa. Uthi yayisijapha le ndoda yabuyela emumva. Uthi yahamba yafika yahlala ekhaya yakhathazeka ukuthi kambe lo mntwana wayo ingamenze njani kuzabe lento ayifunayo. Genesis 6:3. Uthi yayisikhathazeka. Uthi kwahamba isikhathi yaphinda le ndoda yabuyela umntana. Uthi yathi mayifika yayisiya emnyangweni wesibili. Yathi mayithi na umnyango yawubamba wawa, wawusukhuluma lo mnyango, wathi njengoba wambeka lapha le ndodana yakho ngayithandi, yafaka abantu abaphuza utshwala, ingena nabo lapha ihlala phansi kuphuzo lapha endlini, kanti mina utshwala kamngeni kimi. Genesis 1:6. Wathi uJehova, moya mawuhlala abantu, njalo ngenxa yezono zabo. Banyama nje, insuku zabo ziyabayivama engamakhulu amashumi 2. iziqwaka zazikhona. Uthi uNkulunkulu iziqwaka zazikhona emhlabeni ngaleso sikhathi. ngaso leso sikhathi. Nangasemumva lapha amadodana kaThixo angena kumadodakazi abantu abazalela abazalela abantwana. labo baba abantu abanamandla basendulo babedumile. uThixo wabona ukubona kwabantu kukhulu emhlabeni, nokucabanga konke kwezinto zenhliziyo zabo okubi okuba kubi impela njalo njalo. Jehova waguquka, wayisola ngokuba wayebenzeleni abantu emhlabeni, wadabuka kakhulu uNkulunkulu ngenhliziyo yakhe. Wathi uJehova, ngizobhubhisa abantu engibenzileyo, bengabe besababika somhlaba abantu
akasho yini uShembe maye phambi kwethu ngenhliziyo yakhe ukuba ngiyayisona ngosibanibani ukuthi ngamenzelaani eNazaretha. Ethi-ke inkosi yasemphakemeni yayisihamba le ndoda yayisibuyela ekhaya uthi yazi yahamba le ndoda ijabhile uthi-ke maNazaretha angikhulumi ngale ndoda eyayakhela ingane yayo indlu yayakhela konke uthi kodwa ngikhuluma nani maNazaretha nalo Shango wahlupheka esuke eNtabazwe ehamba efuna nina uthi emalungeni yenu maNazaretha usekhona yini umoya kaShembe noma khona inhlebo kukhona inzondo kukhona umona kukhona ukuthakatha kukhona ukuphinga uthi manje njalo maNazaretha uShembe bekahlale kini wena unjani unjani wena esontweni ngiyangibhalela ngihamba kukhuluma kanjena na ngoba maNazaretha masilana kufanele sazi sazokwenzani. Ethi le ndoda yayise ithatha lenkolo uthi makufika isikhathi sokuba izoganwa yayisiplana ayikabazi phela kahle uNazaretha yaplana lomshado othandwa abantu omhlophe yakhipha zonke izinto bahamba bayobhukha ihholo bahamba bayokasha ingubo namasudi. Ithi le ndoda yakaNculu yathi buyile ihlele ekhaya umshado wesonto elizayo kwasengena umbiko oqhamuke khwenayo lokuthi umakoti uvele wanqamuza ezansi waphenduka isishosha kasakwazi ukuhamba. Basebehamba laba bantu bafuna ziyasondela insuku zodwendwe bahamba bafuna ukuthi bonakelephi abaze bathola basebebiza umthandazo wamaNazaretha afika amaNazaretha enza inkonzo kalala nathi lapha kaNculu ozongena khona umshado kuzobuza uNkulunkulu ukuthi yini edalela amakoti anqamuka inkolo ekubeni udwendwe luzongena ngesonto elizayo fanele aphume lo muntu eyogana yini lena emhlalisa phansi. Kase ifika amaNazaretha angena endlini yakwagogo la kuthethwa khona amacala la wethuka khona imithwalo njengoba wena kini ngekho nje libhalanse ngesubsidy mthandazele dining room mthandazele dining room ukhishwa sofa bebekwe phandle bebozongoseni makunizulu angena amaNazaretha kuyaqoqwa nokunhlohlwa nokulenga lapho edongeni ngathi kwaba yilulwane elidala kuyaqoqwa kufakwa plastiki kuthiwa kuza abantu ney'nyongo konke kulenga lapha ngokucinga usilili bhodi kini kodwa iNazaretha okuyisikhumba lesilapha kubhestazi sekubonga ngathi ukhaphethe omdala ngoba ninayo indlela ikhumba ukwazi ukubaleka kwesikhumba wena kini makuhlathiwe nje thatha uphose pheke ngothayela kuyahlatshwa uphose pheke ngothayela okunye kuphephuke uhudule izinja bese ziyoshona nazo izinja zisinephuza lesi sikhumba kanti laba bantu abanzalayo banifundiseni naso lesathi uphatha ingane yakho ngaso usiphosa pheke ngothayela sikudula izinja lesi ukuthi wenzela ngaso ingane yakho imbeleko sahamba nezinja yasisuka ezangena zathi thale lapho vela vuka nathi sokhanyiso zaseyiqeda zasezithi obani ababiza uShembe nimbizeleni basebebika wathema kuphakathi ekuxoxa indaba kuhlatshelelwa kwasekuqhuma isalukazi enganeni lapha ekhaya sathi ya maNazaretha siyabonga ukuthi nifike lapha ekhaya bathi lo makoti obezogana lo mfana akanalutho kodwa yithe simshayile samhlalisa phansi besibuzana bebuza nabakhwenyana bethu bethi lengane ezozongena nqunu lapha ekhaya eyakwabani yayitshela ubani ukuthi lapha kaNculu ungena ungagqokile awusalukazi mawuthi ungene ungagqokile hamba nqunu wathi cha nomshado abazowushada thina kasufuni futhi kasiwazi lapha ekhaya sathi umshado wesidwaba thina asifuni into abayifakayo esithatha le ndoda umenze nisenze njani bathi lalela thatha imbuzi uyoxolisa koyihlo nakomkhulu bakho wayeseyithatha imbuzi lomnumzane wayocela intethelelo thema uzwakala kwathi umakoti useyayihambela wangena kanjani lasekuphuma udwendwe lasongena lapha kubo balensizwa kwasilwa kakuhle kwahamba insukwana lapha ekhaya bayasonta abanye kunesonto elaMazayoni kwahamba insukwana
Lothu makoti uba muhle yesisuka lensizwa yayonikela esontweni baba umakoti wami wafika kanjena asibathola abantwana saphuma isibusiso sathi Nkosi ubusise waphinda wabuya ngomnyaka saphuma isibusiso nabona siyaphuma isibusiso inkinga sifika isibusiso siduke ngoba ikhaya alikho abe bafika abanikazi besibusisa bathumile uNkulunkulu bafika kade nahambe emanxweni futhi awuvalelisanga wathola umsebenzi lapho eGoli wahlala eGoli wabiza umkakho naphunyelwa yindlu kaKopeletsheni uhleli umkakho nezingane lapho eGoli wena ekhaya kawusayi unikela njalo impendulo kayibuyi ingoba kwafika yayisisuka lensizwa yaphinda yathi maNazaretha awuningisize uyabona amaNazaretha awuhlele kodwa amaNazaretha ngempela awufanele uyibuzwe ilona yini wena yini kanti iNazaretha esiwabiza lensizwa ayesewenza umthandazo amaNazaretha ayesethi mfowethu kulungile uNkulunkulu uzokukhumbula aphuma hamba abuyele emakhaya yasayifika impendulo ekudlaleni kwakhe kunesikhathi amaNazaretha la indoda ephuma khona enkabeleni layo uma ixakekile inkinga zihlupha iyolinda endlini yakwabo ilala endlini yamakhehla ithandaza ishisa impepho yala ekhaya ibuze emakhehleni ilindele impendulo wena zofika kanjani impendulo unendle yodwa wena lapha umkakho lapha ingane leyakamera nali bathroom lapha passage kunekosombalo eshisela kulona impepho ubuye edlule kulo umkakho leli passage ebhincitha kuleyo geza lelo shisa kulona impepho aphume akulethele ukudla lapha edining room nihlale kosofa nomkakho naye ngapha uyakhofoza ngemkoloko nawe uyadlala kule dining room wena oshisela impepho kulona ekhoneni niqhwalela nomkakho ufunani la kanti wena usukaphi nakho kugele eGoli wakugele eGoli njengedayima kanti kuphi yini uzokuhola impesheni kobhosa ubekuseni lapha nje uyobambala ulayini wesinkwa sika 5 rand khupana nesinkwa sika 5 rand lapha eGoli kanti ungaphi wena kwasayifika impendulo ithema ilele lensizwa kwasafika isalukazi ezalu ubaba wakhe sathi yamfana ngubonile uyeshembe uyobika ukuthi abantwana ubathole wathi lona yebo wathi uyazi nedala ungabathola abantwana yathi lensizwa cha wathi thina asekho lapha ekhaya umsindo wani lo lokule yadle emva kwendlu othi lona hawu engabigogo indile nafaka lenkolo la ekhaya engangona gogo wawulokhuzana ugosa lapha ibandla lamaZayoni leli wathi le yanto awubatshela ukuthi ayifuneke ezulwini wathi ambatshele ifanele lento ikhipha abantu abadala ekhaya uthi ibona sesaphuma thina sihleli lapha mfana mesigawini lapha nangisinela khona nomakoti uthi silinde lapho laphuma ithonga ekhaya kusekho ngoba kufika abantu lapha nezingane eziqhamuke emakubo zithi izosonda la ekhaya laba bafana lo ngamantombazane mase bephiswa ukuchama bejikele emva kwendlu bechamela izindlu ngizosho ngobasho wathi uyabona abanye basuka emadodeni kathelele nendoda umuntu ebusuku abuye ezela ekhaya achame umchamo weyifebe bese liyamuka igcele ngoba igcele likhanyelwe umchamaphi ngoba phela nolekelelwa amanzi etoilet mayengekho amanzi wenza njani chamele esibhujini uthi dennis ukhithaphi ndodilala lesibhubhu endlini uJohn 21 verse 3. yeah Ivumeleni khona ngiyakhuluma lapho sengikhulumile bese ngisala ngiyamphinqa mase ngikhulumile ngihamba seningasalale ningihlele awathola ngishumayela lezi zinto ngiyaluleka ngoba ngishumayela ngiyasola amaNazaretha ngokulahla amakhaya angabikho umuntu ozodelela ngoba kuyingozi ukulahla ikhaya amaNazaretha noma uhlala lapha ekhambeni ngoba usebenza
yofika chitha ethi lensizwa sasa sinesakazi ke ifanele bataba mlento ayikho inkolo khona ezulu ngaphandle kaShembe wathi lapha sikhona hlelo Shembe simbonanga uJesu lesasitshelwa ngaye emhlabeni ethi lensizwa ke wayesethi ugogo lalela ke uzothatha imbuzi bese uyosilanda nihlambulula ikhaya bese nisifake ekhaya mase nisingenisile ekhaya umakoti yobathola abantwana kodwa thina silinde esigcawini lesi ewakusinela khona wena uthi ngempela uMokanculu bakwenza lokho balungisa wabuyisa ithonga ekhaya umakoti wabathola abantwana ngibuza umbuzo ke njengoba wasinele egroundini wena ukube yayibhekene nawe lenkinga awuzoyaphi Matwa hambe esigcawini sakho abantwana ithonga labashiya khona noNkulunkulu wawuzobalanda phi ayithi lapho emadolobheni angeke uvele uvale umgwaqo hapha danger table fakwe danger table lapha sekuyisigcawu letiyeni inkomo iboshwe sigcotsheni saglesi lapha yabe inkomo yanqapha siboshwe lapha phesha komgwaqo sigcotsheni saglesi bayathunga nabantu ngapha baphazamiseka kuwa amaswitch inkomo yakho kuze kuthiwe igama likaShembe ngawe thaze behlupha laba abantu baShembe ngoba bayazazi bagcina amasiko abafuni ngani indawo engamakhaya ubulala imbuzi lapho ugeza abantu abadala faka esakeni ilayisha uhamba nawe uyilahla le kude kanti ishiswa lapha esangweni ibe usila kina ilahle amen uzoba ngenza kanjani abantu abadala ngiyacela ngelinye ilanga insizwa eyaba nenhlanhla yabona uNazaretha yayisihamba ngemthetho yalenkolo yayigcina yagana lensizwa kaze kwaba kathathu ayikho into eyayingayenze esontweni yahamba edlweni yenza yonke into uhamba yenza yonke into eyenzela uShembe njengoba nawe ukwenza konke mayebiza nje umshumayeli kuthiwa amaNazaretha kucela umnikelo othile ozoya endaweni ethile nawe uyawukhipha kucela umnikelo othile owekwenzela ubaba angisho mina mahumusha lana sekhuthuza abantu ngegama kaShembe bagcwele umhlaba wonke ngoba ubonisa into linjena nje namhlanje nakhona amahumusha abantu benza inzuzo ngegama kaShembe azokhuthuza abantu ngegama lonyazi lwezulu abanesibindi umuntu amelapha phambi kwamaNazaretha athi manaza futhi khona leli igama elafikayo ukhuthuzwa ngalabantu emhlabeni okuthiwa uthando la ikhaya ukho umnikelo ongenagama lathi ilanga lamalanga umnikelo la ikhaya unegama lawo mangabe lo mnikelo uthe ngalo mnikelo ngiyonikelela ubaba wabo wadlula emhlabeni kanje uma lo mnikelo ungasawusebenzisanga wawudla wathi uShembe ngeke ungenise ngoba udle umnikelo oyisono sikababa wakho awushintshe umnikelo bese uthi ake ngenzi ngiyamuke namhlanje emathempelini kufika abantu bezobika insizwe ngisukume mina ngithi hayi ngoba vele wenzela uShembe noma ngabe ubuzobika usizi faka lapho entweni isipho sikaShembe ethi afaka usizi lomuntu sihlanganiswe siba amaNazaretha twasha uthando bese kufika umfundisi ngoba nakukhulu umfundisi esontweni abayibala abashumayeli bese bakhona ozothi umfundisi engatholi lutho kuthathwa kule mali okuthiwa ishayela ukwenzela uShembe into okunika umfundisi esithebele sodwa noShembe umfundisi mbabulalela nabagxoxe ngoba phela maye ufikile ayishawa phela lena enika uShembe esenzela ngawo uShembe noma siyamakhela ibeke eceleni bese cela umvangeli khaba ngcwele sibe nenhlanhla savakashela umfundisi bese ngeke nisimfundisi uthi ka uthi kuthathwe le ebizwa ngokuthi ngababa babona befa bengaye ezulwini akekho umuntu odla sithebe sinye noShembe mbona bephambana noShembe abanye benza izinto engenziwa emzini kaNkulunkulu yithina sibafaka emlilweni ngoba leli khona umhlaba wonke nangakithi yenziwa ngangayikhomusa uyabona nje manje uyezubaba la ngomhla ka-28 September lethu nizomenywa kuyoshaya uthando endaweni ethile befike nabagcotshwa obaba bethu abefundisi kodwa baba umshumayeli niyiqaphele lento abafundisi benganifaki esikhobweni
Ngoba nina engamakhosi amathempeli uNkulunkulu imithetho nayo yonke into uyibeke kini. Ayikho into enkulu lapha kuleli bandla yedlula umshumayeli. Umshumayeli uphatha ngisho imphefumulo yabantu. Kodwa namhlanje na mase simema abafundisi bethu thina kube ngathi umshumayeli akalutho umuntu osephezulu umfundisi. Ngoba kwenziwa inhlatsuthi. Uma ngamthanda umshumayeli osethempelini ilokhu iphuma ngani imema abagcotshwa abanye ukuthi abesethempelini. Ngoba ilwa nokuthini aphume lo mshumayeli. Uyibona na ibe active inhlatsuthi ethempelini ekhona umshumayeli kanti iyayiphendlela. Lokhu ikushuza nje ngathi ingulube isesakeni iyathandaza ukuthi uyabona futhi uyabona labo bantu ngisho esekhaya ngitshela mina ukupractice umshumayeli. Esekhaya uyayibona esehle phambi kwethu kwasho omunye njalo ngapha eDalton eThekwini bathi bangcwele ningethuki ngelinye ilanga manibona nami selingiflathela. Ngoba mama seyizezenyuka umkakho usewumkhokheli. Ningethuki manibona selingiflathela ngihlala phambi kwenu yobe sekulungile. Yasithatha lensizwa yakanwa wasafika ukhokho wayo wafika kumzukulu wathi wesibandani awutshelele uyihlo ukuthi somkhipha lapha eNazaretha ngoba into esamthumayo nakayenzanga uyofe sedala utshwala lapha estation eDafford. Asimthumanga thina kasho ukuthi akafika ganwe, asimthumanga kasho ukuthi uye emgidini, asimthumanga thina kasho uye edlweni, kodwa sathi akayosithethela amacala, akaze athethele lodwa. Yafa lo nsizwa ngempela isidala utshwala eDafford lapha eThekwini kaMasha. Ngani na ithi le ncwadi balimazile abaningi abayithandayo. Yathanda uNazaretha kwayikweka yakhohlwa ikhaya ezalwa kulo ukuthi ubaba wayo wahamba emhlabeni elwe izimpi akazalanda geswe uba unina wayo wahamba emhlabeni exabene nonina ngoba abantu bethu zaba abantu abanjalo kwafa umama enengozi ayeshawa ubaba akaze kodwa yenza inhlambuko yabazali bethu kodwa wena ukithuza uhlale phansi ngegonondo uyenza nini inhlambuko yakini uyenza nini uyabageza nina abantu abadala njengoba ubala iminyaka yoba iNazaretha ngaphendukeni ngene yezulu bali service siyakufakazela nathi nasi nesiqephu sakho siyaguga namhlanje kodwa yini wake wayenza egcekeni lakini yini wake wayenza iminkonzo yokuthi ekhaya njengoba sewuyiNazaretha ucela ubaba umshumayeli namaNazaretha ekhaya kini alethe uvuka nathi ayochazela umndeni nenkolo osuyithathile mawusuqedile bese uthenga imbuzi ushone ebuhleni bamaNazaretha uthi inkosi ngale mbuzi ngizokhipha abantu bakithi esigodini sosizi ngale mbuzi esibili ngibethula imithwalo abahambana emhlabeni ababezinyanga ababeyizanusi ababelapha ababenza ini ababephuza utshwala ngiyacela shembe nabahambe emhlabeni bengasenazi izitho zomzimba ababenqanywa umlenze abafa bangangcwatshwa umqoqele bona shembe ubageze ngale mbuzi esithathu ubafake ezulwini lakho bese ubokhelela ibali ubaphismayo ubashayela amathikithi bese ucela uNkosi ngena ngethile sizobe senza inhlambuko ekhaya sibageza sibafake ekhaya bese baqoqa ushembe ayobabeka esangweni lalowo muzo yobubizile ukuthi semzini kamkhulu usibambani igama lomuzi sekutheni njengoba ubona amathempeli onke kaShembe uShembe ufundisa thina ukuthi umuzi uba negama nesibongo asho ukuthi kaJ 15:27 ngathi lapho sikuphi emfundisweni sibongo sakho ngabani washayesha gama lomuzi kuphi emfundisweni owakini umuzi igama lakho lathini alikho sibongo noma unikela uzoduka ngoba awuqondise endlini yakwenu ezulwini kuhlukelwe ngezindlu kodwa isibongo sinye Yabo ushambenza nje ufundisa thina amaNazaretha ukuthi kasivule imqondo sinali imsamelethu mankhohlwe imsamo noma ungakholwa kuleli bandla uzufake lonke uhlobo lomNazaretha njengoba abantu befaka nje bephambana noShembe umhlaba wonke omama bawulahlile umthetho wesonto ubhombela akhala eMnazaretha wayenze yangamalokhuzana amaprinti awu7 phansi awu7 phezulu aphelelisa u14 namhlanje mawuthi umNazaretha
bathatha omama ikostini wayishaya imivulu uyivale amaprint kusuka phezulu la qala khona ukhala kuzokuyofika ezantsi kwezinto useyibona into wabhombeka olema ukuthi ufake ikostini yedlula nangapha thina enhlansuthini uyayaphuza nje kuyalena kodwa ungena sebehleli yathi mayifika le ngubo bathi bangeke siyifake ngoba yafika nezitabane washo njalo ehleli lapha ngo-2014 ingane yezitabane futhi ngampela wawungathi nazo ziya-excela ngoba wakuthi masekuhleli bese iqhamuka zulayini wentambo njengalezi insizwa esuke ithathwa umcineko zulayini phethe ezindice pheyingane neyikhwama lezomama eyimeruni eyiphinki namasuda khona ahlukile emthethweni wenkomo ndoda egqokiswa isuda ephinki gqokiswa ephinki indoda ayushaya uphinki wakhe angabinankinga bengene kwaze kwathiwa ungena sebehleli ngoba babengena ngawo sekuhleli wonke umuntu bathi abantu ngeke ugqoke ufike nezitabane ngathi ngibona inhlasuthi siyiphakathi ngababuza njengoba senigqoka le ngubo senizitabane nami tata kuyathuthuka ibandla baphuma ngena sebehleli ngelo omunye kuthiwa angazubanise sabunyisa abane esontweni nisazokhona baphuma khona manje ugqoka kuthiwa igoli kodwa ekhale emphefumulo sebefike baze bawu-5 abantu abangembethe ngoba bangawona amaNazaretha bethuna ubhombela ethi akuyele emthethweni akuyele ekalika ekhale emphefumulo lezingubo kayifuneki kufana nabe-14 ofakwa woma bethu lona ongathi unoreyisana kanje umuhle ngathula ngijwayele ukusebenza ngaphakathi lapha ebuhleni siyasebenza la egethini nesiteji lesathi uba beseyivakasha ngibona omama bazongena ngaphakathi babone ko-14 abadala bakakalika omnyama kwabanye bayabuza abanye yini nashintsha u-14 inyanga bathi no-14 awungeni ngaphakathi owethula ngaphandle awungeni ngampela kwababa lona nje ofakwayo weyitayela awungeni nale mNazaretha lesiyifakayo kayisise ezulwini maNazaretha asiyeke uba ngathatha sibulala ibandla ngeyitayela namhlanje leli bandla liyinhlekisa nje lenziwa yithi umnikazi walo iconstitution yalo yabhalwa inyanga yezulu isebenzisa umthethwa walapha kwesakamthethwa osewahamba emhlabeni nalo lo mfundisi yayigcina iconstitution yebandla ubaba ithema isilethwa sekuhlela unyazi ukuthi ayibuyise iconstitution wayesethi befundisi fundisana abantu umthetho nitshela abantu umthetho njalo ngovuka nathi nolala nathi makumhlangano nibuyisela abantu emthethweni wathi nje waqawaka wabona ukuthi hayi le mthetho le ikhipha abantu esontweni zongatholo ohamba vakeni masemakhaya wakwezwa abantu ayinguzi into elula sengihlala abantu kuyakhiwe ebuhleni amadolobha mhlambe akalali maye lapha ebuhleni siyesithi sisebenza ngo-12 ebusuku ubone ngethoshi selithi phakathi nawo lamadokoda akhiwa lishona phezulu ithoshi lishone phansi mase siyaphuma unyazi lwezulu nabanye osibela baze baphuma olvidolizer phansi kwami entathabuzo eyaluza umnikazi ecinga ulungisela thina madokodo wakhela thina ngoba imkhukhu bayayishisa abantu wayesethi ushamba ngifuni ihlupheke maNazaretha ngoba abantu mabebuka nakhela ushemba izindlu kuthiwa ushemba udla amandla abantu kodwa abantu bahlala emkhukhwini wayeseshintsha uNkulunkulu wethu kodwa kuze kube namhlanje ngathi nakumenyezelwe eKhenani i-account yokunikelela amadokodo kwathi neKhenani uzwe nje wena la sohlangana kodwa amaNazaretha naye i-account yini le account ingaphushwa ayiphushwa ngani yagcina le account kababa isihlehlise emuva kwasekuphumene yesibili esiphume emadodeni lele bhala u-AK ishembe yayisifakwa ngemuva wabani akuhlafuneki kule ka-AK kodwa kule yami yasestandard yahlafuneka ngoba kunjena nje imali esontweni ma abantu bengakholwa bekuthanda imali ibandla ngaqonda ngoba nokuphasa kwalezi zingubo zaphasa ngoba ziyabiza baya kubaba bayoyicela uyabona-ke into ayicelela ekhaya kusoni ngayo
Once nayo guqa baba sicela ukuthi ngeke anqabe phela ushebe. Uzothi inkosi nibusise wenzeni. Bahamba. Wathi ubaba imalini? Bathiwa 600. Bathi hayi, ngathi ishibhe kakhulu. Indlela engangithandile ukuthi ithasi. Bathi 1000. Aha. Bathi 1000. Yini? Mangu ngathi abantu bebanganga. Ngiyathi imali ngathi 20 uzoba right. Ngoba nginandaba nginayo imizwa nenkolo kaShembe. Anginayo imizwa ngabantu uNkulunkulu angithume kubo ukuthi ngizobatshela okuyikhona okuyifoundation okumgogodla ukuthi yabona njengoba ubaba wakho wakuzala waphika ufune kuyogeza ukuthi waphikwa uyihlo uhamba nenhlamba yikho into yokulungela emhlabeni noma ngomalumbe ngakufaka isiphandla kodwa makusekhona le nhlamba khohlwa yelungelo njengoba wakho wagana wathi seganile waphinda wabuya emzini wathola indoda wazaba wena nokungazala ubaba wakho uhamba nenhlamba akhuluma ngayo uphombela phezulu lebenyakatho ufika inkosikazi iphethe ingane eyayisineminyaka emithathu ingakwazi ukuhamba ishosha wathi baba ngicela ungiphilisele nami sanqaphazi sibani uphombela isitimela samaphondo wancenga lo mama yathi inkosikazi angekwazi ukuyithandazela le ngane ngoba manje ngayithandazela izofa wathi baba kanti Shembe usiza kanjani uyabandlulula yini uthi uShembe mkhulume inkosikazi wathi lo mama yebo wathi mkhulume wathi yebo wambuza wesithathu wathi mkhulume yini yathi yebo wathi inkosikazi tshela umyeni wakho ukuthi le ngane wayithatha baqala manje umama wabheka lena wathi inkosikazi uyakhumbula yini usendleleni uhamba kanjena uthi ngafika mina Shembe wena ngawisihlahla lapho uhamba khona ngukhuza uthi le ndlela oyihambayo ayihambi wathi ubona le ngane mnumzane isishoshi ingahambi nje uswazi lokushawa ngalumkakho ngoba umkakho waphika le ngane kuyona yakini wathi ke thina boShembe sithandazeli iveza ndlebeni yafa thatha le mbuyele naye emuva uyayitshela nini wena le yakhe ingane isibongo uyayibuka nje ingane yahlupheka lapha kuyaqashwa lapha inkontreka nalapho kuthiwa woza khona nepiki nefoshela ayithathwa uthole nje wena ukubele ngoba nakho wagana indoda esebenza kahle ubona ukuthi mawutshela le ndoda iqiniswa le ngane izophela umendo uzofika esihogweni nemfihlo uzazophoka ubuye mina ube umuntu indoda eyalala nomkamuntu zazobuya uphoke ube umuntu uyocela intethelelo umakhosikazi abantu imizi yabantu bebhidlizayo noma ufaka lo mqele ufakele ngubo ubhinqe ibheshu kodwa uthi uShembe lapha mawalala nomkamuntu ayikho intethelelo uyayithola mzulwane kwasuka lembhalo esihlabelelweni Uyala we. Ukuyala we. Awuya ngokhohlisa. Awuyi ngokhohlisa. Nangabanyana. Nangoqili. Kepha sivunyelwe uThixo. Ngoba sithenjisiwe. Ngoba sithenjisiwe ivangeli. Njalo siyashumayela. Singenzi ubuhle abantu. Senza ubuhle Thixo. Olingayinhliziyo zethu. Ngoba sange sokuthokozana. Nami ngiyazi asazange lokufisa uThixo ufakazi. Shumayelela ukuthanda thina sikhuluma iqiniso kaShembe kube kwena take it or leave it. Amen. Kodwa khona uShembe athenga leso sikhathi uyakubeka eliminate sikwedlulisile. Ukuthi uyenyanya awenyani nenhlanhla ngevela ngigcotshiwe angiyena umshumayela ngeke lokhu ngicela amazwi mina ukuthi ngeke ninginikelele uhamba phambili. Amazwi aphethwe besini. Yena othanda isifundisi. Othanda isifundisi. Thanda ukwazi. Ngazozululeka uyisiphuphu. Mawuzoluleka uyisilima. Isilima kayikho into esiyaziyo. Masiluleka siyadinwa. 79 ushumayela bese ngihlala phansi. Silima nje mawuthi uyasikhuza uyasiluleka sivele sithukuthele. Ngoba sifuna ukukhuza. Washesha ukuthuthela enhlizweni. Washesha ukuthuthela enhlizweni yakho. Ukubulala. Uhlale esifubeni somuntu oyisiwula. Labana nje mawuhlala uthukuthele isilima. Isilima into ehleli ithukuthele isiwula. Umuntu onoNkulunkulu akathukutheli. Kodwa isilima sihlale sithukuthele sinenzondo. Ngiyabonga amaNazaretha. Xolise umshumayeli isikhathi. Ukuthi sisuka kude lena kuthiwa eseNatali wakhoze sibonge intabenza soluntu mahlabathini
uNkulunkulu abusisele ngizwile amen